Menteri Kambari jong ke Israel pentikna hagas ngi palai baki sipai Israel hakasa kilepan yap yaw nong ilam bah klidu jong ke Hamas yan Yasinwar badai unong ilam bah khamat jong ke jengher thma jong ke Hamas ya ke Israel kenyutrik jong nalber jong usnem arhajar arpulai walpenmi ya ke thma Israel Hamas Yasinwar uladon hakmat Hagathub jong kinong syawat baha jong ke Israel nadu balas dang kathma padeng ke Israel bat ke Hamas tangsis nem tam menchwa bat ke jing syak penyap jong kalong ke jing syak penjitom ke bajur baha ya kene ke ken hun leno omshem ladon keno ke jing pentikna mador na ke Hamas ya ke jing yap jong ka jing penyap ya ya Sinwar thau ya kalat ban palat mador ya kinong syara bor bat ban wanra ya ke jing kala ban yalam sya ke jing shisha ka bathamai hakasa klaim ka Hamas bat klaim ke jing sinshar ka Iran khaman shwa ki sipai jong ke Israel kilaong bakidang wat bnia yauni unong ilamba klidu jong Hamas ubala sya penyap ha ke jing kendra sipai hakasa ka Israel kala berngem men penyap yau nadu bakalas dang ya ke jing pensitom bian jong ka hakasa lang ba kathma barok kawai Yasin yar uladon hakajakari ndakisnem unong ilamba khamat jong ka Hamas ya Sinwar syajid kum unong ilamba klidu jong ka hadin ke jing sya penyap jong Ismail Haniye ha bana kala langkot ha ke jing her thma ka bapau baki Israel kilale ha kanong ba jong ke Iran Tehran ka Israel kala kamru bakal penyap ya klidu jong ke kanhun sipai jong ka Hamas Muhammad Dif ha ke jing sya thambor da keling sun hanrei ka te ke kanhun kaletho baw lalaim kane ke khubor kalawan ha kapor baki sipai Israel kidang peteng ya gejing hatma ka bakrau nasun bat nakhandeu ha ka ba kalane palat chitiyeu ha ka jakasa jong ki phetwir Jabalia ha ka than sya tailam mi ngi jong ka kasa